ambassador nanka ya de nyina aka no de nyina aka no but empanifo ne se de mu adi ye mani ni nko de aka ne ebo ho ban enti no bosumi bi on betua ne ka eye eda eye oh yeah ai so na ba bi aduro nanka ri da so ni ho sure na hode ba ha no na atumi akoba se ye betua aka bosumi bia wo yare ye nyina ye betua aka kofi so 1002 ni de bosumi bia obenya enya ba enti abusiana de akwakosie no ye kwa akra ene koye sa adwuma we nyina nyame adom resource no aba ediama abrantie na enei serie ahye na funumu ma mali dia atena se elda wa hafia sapon waginegwa na na Jessica pa one obi de share sibuama ene ebochidom Facebook and YouTube for ye damase wa wo fie a wo hwe etie nyankopon onhyira me din ede Maame Frimpomaa Korankye MFK4SHORT Prof 1 Abis Plaza ewo Kumasi Adeshe Market Abishop wono na ne wa hye masomade o hwe me komu ene me nsa so enya asem ketewa ene chese abena Tupac ene me glitter papa ni nyina ye Abishop wono ena ede empemprade kamai ede amamenti se wupe bia wramu ewo Abis Plaza ewo Adeshe Market na kwakwaje de wo tubi esan etone baako ko na onsa ebeka bi oba pa mbacho etisen bacho nyame adome Maame frozen bacho ye frame ya Abigail na dodo na ukoma akredi omode frame ya ne minsue ni nwunu pa ade minsue ni nwunu pa enti omoka minsue ya na wo waje so ni nwunu pa minsue ni nwunu pa minsue chese mo amoto ne ma ni nyina no mo pa ne ma na mo bo mo hwene akwa se mate fo no Aya bankro no fade man bonte aya bankro no fade man bonte obi su togo shabete kosien me kren wo so dey say mi sue you know pa na asimi mu eso na Abigail mi sue ni you know pa asimi mu Abigail no pebo me komode na do na no pa ide boko yemfa ne se me ni mu na me ton so o makro babe dudu na ne me driver fo nyina o munime nti ma ton so anadwo so na me ton so no nti ebo be 10 na me pon ye ko ye na ade e be chen Wednesday amama to quanti ma pack me nema na ma hye me nsuo nyina egu fridge ma me koba me ba na ne nyina ye blogger metimi aton ti me dware wie ye na me de naked di day ni de nya me se nka no kre na TV nko ane ade a esi so na me fridge no mpo na madumu no na me switch ben ho nti na me da bedroom ho na me am phone so amada nti me da ho no like few for so yaade me da enam sam me sunsu no ma brain nti me da me wo be frame ya me nti se omutia mu frame ya eja no so start e wo me ho ti few for tia mu frame ya na me nti de me hu ya ne se ceiling ne so jana so me bedroom curtains no te ho na me bo pitru so me si Jesus erade ene de me na ni da so asa fridge ne ba akosusi me bedroom kwan no so na eno ne de gidigidi ti me yese me twam na eja no akukuru me na de me ahwo na me sa de da ahia sorry eja ne na enye ndu me bata so de ene bi si ko bata so fire service for beba no na o ma be you na na bi si da bi wo de famu pie wo kona wo kowu abonte kroye na me di me naked me pone de maka mfimfini na me de da ahye so pono na de ne ni ja no etwe bieye ti me bie wie na madu me veranda me no ne ye dade gate krado na ye hye lock na me hye da veranda mu na ni nyina na dan ni ja no me so na hye me na me tiem awrade me hye o na me say light wires na me ye dan na chi aboafo ofom opa nso abrosansro bia ntimi nye den ehu se oba beboa me na me hye soro na ndie me tiem na me say awrade me hye o ni nyina na eja ne de na hye me na me ye brebre na me timi bie timi die America free me steps ne so edu foma na ndie me ja me hoto wo bem na me maame ba akwa me ne wo fi ante magenya me nhira ne pa na o ma o mu die America ko fa antoma ebetugu me so nti ho ne de na aye me krakra na mugya na aye me saa ne nti me die America fa ha no mo maame so yere me ne me pragia ye de call breman
SD no mukwaje me to ho treaty me a bepem sa amiri na ese nsuo yi ton me bibia free nsa kakra so amenya de to ho a na me se me de kwa akwaje proto na me de atudin se me manyina me se me ton pia water na me ti me je proto yi eto ho ma mo da me koyi scan free bang no da na na ja to fie ho me phone me bibia che se naked na me de pie ye kakra so na eda bang mayi ni nyina de ahwe me ho so still abrabo no enura ya twera ma me mu bia ni ho a me ti me to ti say na mama kwa pem to da eye me say inu wadron me ti me ka kokodi na no pa enwumra na me say di ebi ni ho chese hospital be treat me yade eninti ye koji e bibidro na ne yede e treat krono mame me ho bo me ko nipa mu kura ne ye pa me time u prayer na da TV ne so no me pacha I has a kura no ma be family ko villager serious na serious say do na jokura minda me sa che say no a twa ma me mu bia ni wa mitimi to me sa ne ya me ya me aso me ma me awunkula nsia na ma me di ja me sisters we ja ne marketing kete enso ya me sunso macro de obi ani me obi mitimi sunso no mu tumi fo sister wo be yale o enso e bo to wa be yale enso enam na de me hawa me nam nti na nsuo ne some ese me sole ya just a phone na ma freeway me sra wo ma me kakra mfa nto aduane sa me na fofo afi mpo de me ho ayi asole ya me koni asole no so boa me pa ni asole no wo ma me 100 cedis me 200 cedi de mo me na ese sra me si ayi anye de bia na me de me ha obetu ni paso kaminya freje kurana me sa hye me nsuo ton ase na me dia hwe me ne me ma ne me nuanem se me nua ba akwa awie je chesa ko be ko ss me na me hwe no ena mo se issue we nti akula na jai nti wanti me nkoso no ha Abigail what's one me ho kra dwiri me edan na ehye ye ni eno so na eda TV ne so no ena enipa sen na omo ho kan wo fie ho me ba cho mama ndi mama ade echi ama na kwa oye store kese wo down ade echi ama na kwa fa ne niemo ni sika more than 800 million enipa na ni fie no no ai chese ni nyina iste kwi otwa loto odo so ne niema chese ye nyina de eda no obi biele ni ho otimika se mi fa duku ana me fa asem abi wo han dan na say ye mo ankasa mo busu fie ya ye fie mo amufi nte say woten say madam fo nchen na mete eda ne sheda ben e shi menim me nte e ba kase because man te ho asem da eda mpacha wote ho asem enti bia macro hefa park ne so because me ba cho ye bebie phone lines na tum e wo macro say wini me dan a ehye ye ho asem na wafre na yetie because man te ho asem e na minim say editor wo ho no ma nka ye be verify e de free editor nchen say me mu won mo ti bibi say e wo macro a de na mpanifo ya fa ho mu fiefo no me ba cho yes and me de me call village na me wo sunya kira nti ho na me free nti me call village wo nti tu na de ade fita no afa mo ho saa no serious abusuya mpacho ubetimi ehye na ye Facebook no dada no niam kakra bi assessment panifo technicians ye ho adwuma eti wo de bo Lawson TV no wo Facebook ubenya na YouTube ne de dada na wo kwa ubenya bi na wahwe menua bai se de ade na ye na odete wo ma mimie phone lines ni tie wa mesan ba wo nchen se wonim de sie wo se esi wo side bai macro hemfa macro
park ne so mama na oye wholesale okay timi pa cho say what is say mama na oye wholesale wote macro park ne nchen say the fie ahye e wo macro honom na anim ho asem ampa cho my beer phone lines in 03220 09665 03220 0962 one betimi afrena wa ma me confirmation ansani ato so hello good morning MFK be me na ampa cho nim ho asem ayi eba micro junction ya dia o be say Lawson FM jam na mo pa media ni doctor den micro junction na doctor edan ya shi wote ho asem pa me say one sem pese na asana sister na ka no den na wa ha pa si akura be ka say customers na wo be ko ejina ma be check TV ni radio no wa shi a o mu na ọmọ yẹ èyí ya sọ pé èyí lọ sá ọmọ akásá sọ asọmọdé báyọ asẹ ọhẹdà ebien òun sẹni tiẹ bàtà asẹ wò bí èyí ní kàtí náà òun lọwọ náà mà ẹnna òun tó fly paa ẹdá níbi MFK mẹtí wá kàtí nínú wọn náà yẹ àbùrọ̀sán ẹsẹ àbùrọ̀sán ẹsọ ẹfọm ní ẹsọrọ ní nyinaa sè ẹsọrọ ní fọm ní nyinaa sè kúrẹ́lá ọmọ nfàkì. Okay. Mate, doctor me dance papa na abiga o manfo obisa se takwa macro so ame macro abu akwa macro yin fa macro so ame macro hono ma mate eti ubetimi afre na se unim ho asama yeni adanse na yento aso hello good morning oba pa mpa chat sen ami admo na so me ho odin ma yenti o asemo yeso macro die na e mo bopa dada ne die enye izi kura mumwana maye wai na nyamya. All right mate me da say good morning ma be me na pacho ni mu asem ma me ni mu asem pa Roda Ajay 21 Ghana Jamila Idrisu at the 20 cities Naomi Kame at the 50 Ghana Alima Sarifu at the 10 Ghana 50 cities Efri Laura to Ahmed Sani John Bafo Ado 50 Ghana Sharif Efri Yusuf 100 Ghana and 50 cities Francisca Fa 30 Ghana Cecilia Bio bacho mo amofreni ni die ma yentimi mfa amfa nche me wate mo mfa nche na 20 cities every Lydia Nyako Akumani 10 Ghana Felix Oware 50 Ghana Georgina Ajimandua also ode abagina nyame onye okese papa 51 cities every George Asubonten 20 Ghana Julita Addison 51 Lydia Yeboa 100 cities Nana Frimpong Osei Ventures and 50 cities Divine Betty 50 Ghana Rebecca Oware and 21 Ruth Sakwadie 100 cities Mary Apia Youngson 100 cities Emmanuel Arthur 100 cities Vida Esi Brahma 50 cities Samuel Yao Edusei 20 Ghana Elizabeth Aqua 50 Ghana and Ernestina Ventures Mepacho Merchant Yusuf Musa at the 50 Ghana Abba 20 cities Patrick Owusu 10 cities Emmanuel Ofosu 20 Ghana Linda Akwafo just 17 cities Wanda Gameli Lachi 50 cities 10 cities 50 Ghana just anyasem ketwa Loretta Aqua with 1,000 Ghana cities and a buy 100 cities Alex Nkroma mamu de ne ba nyina no ye beje brena ya bodini nyina anti kwaso ane fabra mobile money number no 0247 84 80 52 0247 84 80 52 edi de ma o de ba ye bebo odin na yada wase nyankopon ebeye okese papa esan se ye nua ba ye wo be hwe TV so na ahwe se de wote ha na bati ene wahye afa no a se fema da kafra afo no si mame Maame Frimpomaa e beda adofo a omuyi ayemye edi akire yada o mase pa na ye woni pa bi saa wo wiase a se wote obi asem na ya onya atenka edi manipa no
ebinom na ama yenuanum yi etu anamo ati sei de ye kan se nyame nhira won na afei ope no so obia ho ye nyina ye nkamum na ye moa yenua bai na de ama okọ ne kete so a wontumi na mare ho sem kra ne se wasi duru ba bi kra na ne se won kana no adurungu na sister wa fam pawo se wo hye dam ne gya atom na wo pese wo pie na hunu ba bia wonfa na wa be gina ba bia Iron Gate ya wose ya tum krokro atum na ni power form ne pese ye beyiw na omu nya kwan e ma meyiw na gye nso cheba na atigu so hey maami we wa dia mi awo e da hwe video na eda TV ne so na enye na beti nkwan o sabi one to hu nyina ba che ma video ne na so ya analyze video ne to hu nyina oh aya asam kase o asefem aya asam kase asefem sisa ya fa ya mu na ejakura che on satea no kra etisen si wish eja se on satea no a hwe ne ya pa ani se de esi kwa odedem ne gya tigu so sisa ya fa ya mu na de America ne se rade ba ya wadom wate sania enipa etie yen wo abadaye na omwotema yakaso obi wotema obi asem fa ne ho nipa etie yen wo sa esu no ena omode sa esu no boa kakra obi a wona ho oden eno no de nsatea nyina anya pe enti ne yesre ane said obi ahoɔden betumi no ketua bie ɔmɔmɔden na ɔnsendemra number no momo number no na egusuo no 0247 84 80 52 0247 me kura de man Frimpomaa said ya na me si bɔ no aya na ya me deni okay 0247 848 052 okay tie Edina no Charlotte Frimpomaa Korankye eno na beba Nana Kwame Ampadu the 200 cedis aba nana yami oshira papa Eradi nshira no yego so kakra minim say ye bedroom oh yes kakra na nyame ya dom na yetiminya fridge ne mawa na yakọ Lawson Enterprise na yakọ akọtọ drinks no ewo ba pa beki shop ho na ye de aguma ka ho e de amount because ya yesika yes esuo ne drinks ni nyina wunim say ye pesika e de aboa na ye boa so na ye boa ma business nso akoso yesi koko football bo wunua wo mu na ye pass wunua ni mu aye pass di e ba Lawson Enterprise anopai Lawson Enterprise wa ma ye twa yenum spedede Lawson Enterprise e nesisi eda obi an pagya ni mizo wow obi an pagya ni mizo oba pa beju mizo beju de obi an beju ni mizo na mizo na fa we ma ba na ba na se wo dada mizo wo ho just wo oba pa beki Lawson Enterprise so pa wonsa ebeka wo mizo nti abusuya na yaje ye mizo mizo mixed fruit drink ma Lydia enya ebetwa yenum wo so na yesa ebetwa yenum enema ye de ye no abrobe wom apple wom kwadu wom bibia pe kakra nso everything bibia wom de na emu na edu nso so wo no ma emu odu pa we no awia wa ye awie no wanya bibi wakọ lunch awie no eda ma me ye mashimio say do sika wa ye awie no oh me se wakọ lunch awie wo say o kan udi kaka wa ye awie nti na mka say ya me se wadidi awie no awia on say me kan na awia ka say okọ nanka wanya bia nwunu oba pa nyame nhira no nyame nhira no wanya ne kase mai na yetiefo no ya gusu ayehwe mo kwan adofo a mo ayemie ene abadaye montoa so na de amugusu a mo ye monye na yenyi yenua bai nisuo emfiri ho na ebasa ewrade nso obehira ye pa 0247 84 80 52 0247 84 80 52 abusuya yenua bana ene egusu aye boa no edin ye Charlotte Frimpomaa Korankye Lydia Bremome Maame medase na mani atete no kwasem ni ade baako a ya wo wiase ne se obi nim de da ye nim so ahunu anti se de osi bona sem ya no e che se waton na ade awie wabre ne magu no so nti ho ade so anko a eso no nti wakoto wada hwede agya nso so efri ababa abaye
no kwasem ni ahomete ya sister Kafra wate na dia esa ye mani ka hye me nkran wa Awuraba hu se onka se ye mani scam fa nkosa ne yare no na mom ope dia wode be ye adwuma na eja enkoda egu no so no watimi ahwe wo mu Awurade be hwe Awurade be hwe pa wonfiri ha nko se unnim a wode ba eye afisem nko ade Awurade ebe hwe na mom yemfa nye adesuade enso so no kwasem ni etoda bi na ye kwa akoda yen hwehwehwehwe ye lights ne even gas any dia kekeka yenhwe ni nyina sa mitu anadwo bia me na wo be wana ma sorry na me hwehwe hwe se in case bibi si so a emre bi se nyame na ye madom metu ade se me refi na meja plug no wo your friend say iron plug no meja no wo nyame na ye amesa kokotu ye nti bibi atimisi ye nua ba Abigail die yemfa nye adesuade se toda bia na ya akwanhia ankasa ne beba ba wires na ya na yemfa electricity for emo mama mehwe enye ne yie maye no yenhwe ni nyina na abi nyame behwe wate obi afredi wo ho adanse se emma egu so ene pan ya esumatori bi na se maame uhu obi de pa eso na utimu se ensuo modro ane drinks e woman e modu etutum se atai ni pakro ekon mu a che se oton ensan yenso so a wonkoi na ni nyina mu no ye bo ye nuanom abaso se ye kan ya nso so maame obehwe na omo ede ba number no boy na menta wachi 0247 kakra na aba no mama mrante na si form ho ye adwuma no odan ho me se ye nto fridge no embassy suru ha se si a efama biga kakra na aba na me se we ye ma na nko na ya ka se ye to ede abrew me se omo si form se si a won se boys no obi eni suru ha kakra bi aba nti me se kakra na ebetimi ato no wo mo nto mra se no so use fridges too nti ye hwe se ebetimi adru eno ne ho a na fe ya pe kakra de ato akira a wo de beto ni no nti yeguso a ye hwe ni mu abusia se de ya na mo ye ma ne ye fe no enika 0247 848052 0247 Odani Ventures Macro Junction Dr. Nyame Nshirao was send 100 Ghana cedis me dofu bi e wo USA on the HSA ye adoye na ne de amana sadan wentie show no was send 1000 Ghana cedis was my money din me dofu Nyame Nshirao na onye okese papa still betimi e de odi aba 0247 848052 0247 na bi ga den asada no wan kwa we oh mama